nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Pan European sibyo yo Lalgo winch here apartment na apartment arja apartment Pan European sibyo here apartment Lalgo winch. Iyo filime tugiye kureba mu gifaransa kariko nje mbyemeza nje mbereka ko ndi n'umuntu wa danje udasanzwe rega kandi biba ari byo koko ya nago nababeshya ni kimenyimenyi. Filime nk'izi ziri mu gifaransa so uzasanga kandi yo bangaye. Je connais beaucoup de langues et pas seulement l'anglais et aussi le français. Kiswahili na izungumuza tanu kwa tanu. Lingala kiringara naryo nzi kanere kwabeshya tangire hakuno kabari gushota umugore ariko sinzi niki baba gabombwa gusani. Hey, bundi umuhanga yaravuze ngo umunsi wa mbere uzazamura akaboko ukubita umugore wawe niwo munsi wa mbere azatangira kukubona nk'imbwa mu maso ye. Ukuri yego Mr. Winch. Mugore wa mwiza. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Urashaka iki? Qu'est-ce que vous voulez? Wigira ikibazo? Ntago ngikurikiye amafaranga yawe. Nahuye n'uzama ibirenze ibyo. Ushaka iki nyine? Nashakaga kugusezera. Vous dire au revoir. C'est ça. Sawa? Allez au diable. Jya mu kuzimu wa mujinga. Allez au diable. Nyuma yawe ni Rio. Hey! Rebe! Jambo kurindi! Hey! Wakabara byuka mu masaha ya nimugoroba ngo ni Nerio Winch. Filime bayise Lalgo Winch. Uyu mugabo bamwita Nerio Winch. Winch abari izina rya famiye buri ukuntu mugabo afite cyitwa amafaranga. Reba icyo bita amafaranga Mr. Victoria Harbour Hong Kong. Nayo dutangire filime masaha ya ninjoro. Bantu muzi igifaransa mwicare hafi, bantu mukunda filime zo mu Bufaransa mwicare hafi, banze mbere ku kuntu tugiye kubigenza. Bonsoir, Monsieur Winch. Mugora mwiza Monsieur Winch. Bonsoir, Monsieur Winch. Bahakuno kire byutse ari telefoni muhamagaye. Kipome yarafasha haranajugunya kiraho yumva bibira mu mazi kwa kanya. Hey, wapfuye mu mazi. Mugabo bamufata amatekwa bamumirana nkeri matekwa bamufata amatekwa pana gateka ni Brian. Mugabo bamumanura mu mazi. Mugabo wambaye nka Frogman wambaye bya myenda yo guhumekeramo mu mazi warahumeka naribi amaramo umusaza amumirisha nkeri amumiza na mutu nafi ibintu byose ya mu mazi. Gasani mugabo kunje ngume. Hey, kandi umugabo wamaze kumagara ati nzajya mu kuzimu nyuma yawe Nerio, ndetse nabonye umereza byinshi kurusha ibyo we wari kuma. Gasani haya
bwatinze wa mufrogman acaho ahita acaho wa mufrogman amaze kwica umusaza bamumirishije nkeri karabaye. haya ibyo birabaye, umusaza arapfuye. subiza inyuma muri Yugoslavia itariki 21 Avril mu 1981. Avril aba ari mu kwa kane. April Avril ni mu kwa kane. Janvier Février nibyo aya ntago mbizi simuzi ko imibare yo yananiye imibare shabyo si ibintu byanjye abantu munzi mubizi cyane. usubize muri 81 uyu mugabo yigeze kuza ahantu asinya sheke yasinye yari iki bwatinze n'uriya mugabo tubonye apfa bari badusubije inyuma ho gatoya yaje muri Oruferina. bisa nkaho yaje muri Oruferina yari iri hakuno na Oruferina niba umugabo yari aje kwadopta umwana sinzi hakuno yari aje kwadopta umwana umugabo n'uyu nguyu ebe Rarigo we kana katwaga Rarigo hano kari kwirukanka Rarigo wacyana to Destima. Koriki Desitibio. Ja, das ist sladek. Koriki wa mwana uri mu biki Nuriya mumumpereza umugabo yaje kwadopta umwana hano birangira yadopsa kandi kana yarabonye kakaderangeri hano kari kwirukanka urebe umugabo yadopsa abana babiri icyo gihe yagira akantu kaza kubacika. nanjye mba ndaho filime noneho ni n'ubwa mbere mba nyirebye simba nabanje no gukora studying ngo menye wagwani. umugabo ntibwatinze ko yakavuye kwadopta abana imodoka yipakira ubwato aza ahantu kure mbare ahantu kure cyane koko. Yosipe we ngo ni Yosefu. Qu'est-ce que tu fais là? Kuri cyano Tu n'es pas content de me voir? ntago yishimiye kumbona. Bonjour Freddy. Meze bite Freddy? Pas décidiable. Mwana kuki utari wambwiye ko ugiye kuza hano hakuno. Volim iznenađenja. Teka nje nkunda surprise reka. Trebaju da učinite nešto za mene. Nagira ngo ugire ikintu nkorera. Mwumve hakuno. Nešto važno. Ikintu cy'ingenzi pe. Hakuno. Arakwereka Etadi Manto Grosso Brazil tariki 18 z'ukwa 2008. Oya September ni ukwa kangarya ukwa 8 apana ukwa 10. Isoro uri hano rwaciye imyaka ingahe? Isoro uri hano ere tangiye filime umusaza yadopta umwana. Isoro yaje hano. Tu es arrivé quand? Waje ryari uyu munsi? Tu repars quand? Uzagenda ryari? Demain. Ejo demain. Tu vas où? Je Uzaba remonte. ugiye ku mugezi Où? kuri bingana iki? Il est long ce fleuve. Ko ari umugezi muremure. Ngiye mfite igihe kinini ariko ntari ukaba uri hano tugasura do. T'appelles Bakwita Largo. Rarigo. Largo. Gusa se wa mwana yaje gukura badopse Rarigo we. Rarigo ryonyine. Hey. Musore yaje gukura aciye imyaka. D'invincibilité, je ne le fais pas à n'importe qui. Le dernier qui a eu droit s'est fait tirer dessus. Ubundi sinsanzwe ntera atatu zitagaragara umushizi ubona ziteye. Histoire de fille. Yari afite ikibazo n'umukobwa. Il a arrêté la balle avec ses dents. Ngo yaje guhagarika isasu Un n'amenyo. autre qui a sauté sur une mine. Pas Undi yari afite ikirombe cya Landomini. plus qu'un œil, Ahantu hari za landmine. tu seras invincible. Mushushanyije tatu ntiyabona izuba yakiraho. Nako tatu ntiyabona ijisho kiraho. Yumva bari kurwana hanze. Mais je n'ai pas fini. Ntabwo ndasoza mukinga we. Soka hakuno. Reka ngenda rikasanga hakuno. Sori biri gufatirana agakobwa. Agakobwa kariyemera. We. Ndetse ariko. Tiens, chingutse. Hakuno Je sais agakobwa. pas, mais je crois que t'es pas son genre.
mwana ntubyegereze umutima uyu mukobwa ntabwo uri type yari ku mugabo barikorera aje gutabara atazi ibyo arimo bari kumutera tatuwaje bashukunye inzererezi ku ruhande mwaje mumenya aho mukenewe unurajya kwishakira buryo ashyushya mu nda ukaza kumuvangira urashaka nge nawe twandavurane Invincible, hein? Il te manque un œil. harya ngo iyi tatu yari gutuma mbudatsindwa ariko yari itararangira haburagamo ijisho umvangurube we nini ubyibushye iki cyawe ahita amutera umushito mu ntoki cyawe kura amenyo atabara umukobwa hakuno sore bisa nk'aho ari indwanya ukuntu musore bisa nk'aho ari indwanya ukuntu cyawe sore bisa nk'aho azi kurwana we cyawe cecekeye uwo bateye umushito mu ntoki sore itasa yirukanka fata njye nari kubyikemura ariko hakuno sore akata moto ushaka kubikemura se koko cyangwa musore itacaho na moto ye hakuno sinzi n'iki fast ariko to bari urabazi ni agatsiko kigenga bashobora kuba bazi ko nkora NGO niyo mpamvu banyanga hakuno sore jaranakata ku ruhande shaho filime witonze kantu ku kandi filime nibwo turi kwitangira bahise Largo Winch hakuno ariko mwabiginga bihuriye na muzehe kidamage hakuno shobe usora akata mu makaritsiye y'imodoka itari bubashe gukata tugira bataragira mwana shaw hakuno twaye moto nziza Yamaha hano si sawa byiza cyane ahubwo uri hano J'aurais pas pu me débrouiller toute seule. njye nakubwiye ngo nari kubikemura ariko mbonye ntari kubyikemuza njyenyine wa peke Léa. bakwita nde banyita Leya Leya kumbe do bareya se bareya bose miseke ndarwe dore biri guhumeka insigane kimwe kiri guterura ikindi ndagaruka iyi seni ivuyemo ngayo nguko ewe gawe bw'izina ryawe izina ryenda rikunze ngewe Les milices sont payées par les multinationales. feri ya mbere umusore do ni ibiderira yakoze ubundi umusore ntiyari afite ubwanwa ubu bugiye cyakora rubanda ntitwiga do umusore yari afite ubwanwa ubona ari ibogari do uyu mukobwa natamugambanira nimuzange mu ngayi dore aho nda umukobwa utangiye kumwogosha ubwanwa aka kanya Ça, nyine comme disait mon grand-père communiste, l'argent achète tout. nari mfite sogokuru w'umukominisiti yaravugaga ngo amafaranga agura byose arija achète. Et toi, tu fais quoi dans ce coin paumé? wakoraga iki hariya se hariya twahuriye Je me promène. njye nari ndimo nekatisa nta kindi kidasanzwe turuka he Tu viens d'où avec ton drôle de prénom? turuka he n'iryo zina ryawe numva ridasanzwe ngo rarigo Longue histoire. sha ni inkuru ndende muka sikiwe nabanje imana ni kantera umwako tuvuye aho ngaho tugaruka Hong Kong Island muri Hong Kong ikirwa bita Hong Kong Island hakuno bine Alexander me wareka tukavugana nona uzi igihe bibaye yego ndabizi igihe bibaye ariko birihutirwa Mr. Kalski. Qu'est-ce qu'il y a? Kibazo ki Nerio Winch est mort cette nuit. Nerio Winch yapfuye ijoro ryashize wa Que mugabo Tokyo clôture avant de l'annoncer. ndakeka dutegereje Tokyo mbere yuko Il n'y bazitangaza a pas de temps à perdre. nta gihe gihari cyo guhomba wapi mukora ibyo mukora vuba hakuno umugabo wapfuye umenya yari igikomerezwa we kumbi tuvuye aho umusore ko yakaryamye hano
yatangiye kumutera ibishinge. Uko umusore aryamanye n'umukobwa tayari. Sinabivuze. Umukobwa utangira kumwogosha ubwanwa, Samusoni baramwogosha umusatsi. Ntitwiga nicyo kibazo. Nukuri ntago twiga nicyo kibabaje. Rebe hakuno rebe Kaboya arafata bayamamagaye. Musara bamuteye ibishinge kiraho tarajye kuri. Polisi iramwinjirana. Hano bahita bagucaginga kesi yo kubukoresha ibiyobyabwenge kandi ntabyo usanzwe ukoresha hejuru y'ininja. Musore yakanguwe na rifani gwe. Dore ukayibere muri bwomba ari kwigira iki n'iki ari guhindura inyana imbyeyi none biranje. Usaka passport barayifata. Vous avez beaucoup voyagé, monsieur. Kongo nukunda kugenda cyane mwana. D'où est-ce que ça sort? C'est pas... Ibi byaturutse ntago ari ibyanjye. Bien sûr. Ntago ari ibyawe. Cyawe 50 ans de prison. Imyaka 50 muri gereza. Kinga urakoresha ibiyobyabwenge nasoni. Gasoni. Umusore mu mucaginze gukoresha ibiyobyabwenge kandi twe turabizi ko ntabyo akoresha. Karabaye. Tayari. Tubangaroho tugaruka kuno. Groupe Dobrove cyangwa se ururo ry'amakampani ryari riyobowe n'umugabo umwe bituruka muri Balkan, umugabo w'umunyabalika bita Nerio Winchi, ndetse hari umugabo wiyubatse umugabo ubayeho neza. Wari ufite icyicaro gikuru muri Hong Kong. Les premiers examens cliniques semblent indiquer que M. Winch est décédé. Uyu mugabo ngo ni Nerio Winchi batangira kuvuga ibyamubayeho ngo yaraye aguye mu mazi birangira yitabye Imana hakuno bazamura volume. Itangazo ry'urupfu rwande rwa Nerio Winchi byagabanyije agaciro k'imitungo yari afite imigabane muri kampani, ndetse birakeka ko kampani ishobora kuba igiye kugabanyukamo kabiri. Uyu munsi dufite nani kuwa mbere dufite inama y'abanyamigabane muri kampani ya Nerio Winchi tuganire ku rupfu rwabaye rwanya kubaho. Mwibuke ko Nerio Winchi yari afite abakozi basaga 392 yari atunze. Izina rye rizahoraho. Izina rye rizahoraho ndetse nzarirwanirira. Hakuna abanyamigabane bahita bagomba kwicarira iyi ntambara. Hakuna IMX, ce nom vous dit quelque chose. IMX yabize ibi bintu. IMX ibyumweru bitatu bishize rachète discrètement des actions du groupe. bashatse kugura imigabane muri kampani. Amasaha abiri imbere y'uko Nerio Winchi apfa, ibintu byose bari bafite bahise babivanamo, amafaranga bari baradushuyemo bahise bayavanamo. Ninde uri inyuma y'ibi? IMX est basé aux îles Caïmans. Rega IMX ifite office muri Kayama. Mais dans quel but? C'est du temps perdu. Nimba bashaka kugura imigabane yacu bashaka kuyigura akayovanyemo mu bareka. Nerio yari afite 65%. Ese ni ngombwa ngo nkwibutse ko yapfuye cyangwa? Si on ne trouve pas une parade aujourd'hui même, uko byagenda uko ariko kose birarangira nyine iyi kampani igiye mu bibazo tu catastrophe. Mon cher William, je crois que Nerio avait une excellente parade. Ndakeka icyo kibazo Nerio yaragikemuye. Un fils. Afite umwana w'umuhungu. Oya, Nerio yari afite umwana se? Un fils adoptif. Umwana yadopse, un fils adoptif. Kureka hakuno. Babana yadopse yigeze kwadopta abana babiri. Harimo umwana witwa Largo. Largo irukanga mwana Largo. Largo yarirukanse. Hakuno cyana kiza gufunga hano. Nyari wa wundi babadoptanye. Golan, papa arekera ariko. Fungura arwana. Hakuno. Largo ari. Largo yari yacitse. Ari umunsi umwe. Yari yacitse kubera iki sinzi. Baza yitsimba hano. Tarajya kure baramufata. Mbwa y'impigisha ibizamayeri yose. Mwana bamugarura mu rugo uracika arwana. Nta n'isoni bari baramwadobuse. Je ntabwo uriya mugabo muzi. Je na hano twarakubeshyereza. Twagira ngo ibi bizabe nyuma. Apana nona. Ntago mu nkuru. Ujya ntuzongere kuvuga gutyo Largo. Twakureze nk'umwana wacu. Mu gihe cyose kandi umwuka ukiri muri uyu mubiri ugihumeka wa mwana ujye wumva ko ndi papa wawe, sibyo? Bamureze isa nkaho umugabo yaramwadopse ntiyaba ari nawe umurera, ajya kumureresha. Byo bibaho.
muza abana ndera ahubwo mwamaye amafaranga ko igihe cy'amaminerivare y'abana cyageze nkishyurira abana bakajya kwiga koko ariko papa we nyawe n'uriya mugabo umwana bamugaruye hano bisa nkaho Neriyo yari agarutse kumutwara. Neriyo akimara kubadopta ari babiri yabazanye ari impinja bazana ye hano barabamurerera agarutse hakuno gutwara Larigo. Bonjour, Larigo. Raho Larigo. Neriyo Winch nagarutse ni umunyemari n'umugwiza tunga umunyamafaranga. Modoka zo ni iz'iyo myaka. Sezera bariya. Hakuna kandi kana karasigaye. Tu comprends pourquoi j'ai voulu que tu grandisses ici, au bon air. Ese kuki tumva impamvu nashaka kukurira kure y'umujyi? Yosip. Ubwo nagozaga Ana na Yosipo. Elle était serveuse dans le café en bas de chez moi. Nakubwo nahuraga na Hana na Yosipo yari umuseriveri kazi mu kabari. Ibyo byose ndabizi muze. Tu sais tout ça. Byose urabizi. Il est temps de te préparer au rôle. Nicyo gihe rero ngo witegure umwanya ugutegereje wa mwana. Wowe mwanya. Plus tard mon garçon, plus tard. Vuba cyane yewe mwa uzabimenya uzabizi. Ni imbyanga se. Ni imbyanga se. Mwana nuko nta kindi cyabaye uzanye kwiga mu bigo byiza cyane. Namwe ndaje mbabwire vuba ikigo muzajya mujyana abana banyu kwigamo. Ibyo bintu nta muntu warubizi. Nawe nabyo warubizi. Murabizi ko Neri iteka ahora yahoraga aryamye amajana. Nabimenye nimugoroba bwo Monsieur Valenberg yamamagaraga. Ambwira ko hari umuntu uzazungura Neriyo. Ndakeka mwese muraza kwihangana uyu musore agiye kuzungura miliyari 20 z'idolari. Ndakeka ubwo mugiye kumugira iki? Kuri gwari uyu mugabo nta nubwo bamwita amazina gusa asanzwe ya Neriyo. Amazina nyakuri yitwa. Tuhure n'uzazungura boss rero. Hey! Prison de San Jose, État de Mato Grosso. Brazil niho turi. Umusore ari isheni. Hakuno. Rebe. Umusore ari isheni. Tuheruka umusore aryabanye ninja yamuteye ibishinge. Kanguka mujinge barakubita. Hey. Sana hakuno umusore. Sore reba gutya. Bretse, chawe. Sore. Ndabamena. Fungirana hakuno. Sore itabafungirana hakuno. Zamuka hejuru. Hey. Security hano. Urabonye? Sore tondagira igipangu arakarenze. Yarari muri prison, yarari isheni. Manika amaboko. Mon passeport, vite. Passeport yanjye vuba. Mr. Winch esclave. Bouge pas toi. Manika amaboko ni kumvusa. Hakuno. Freddy. Wa mupampe wose. Larigo. J'ai tout arrangé. Vous êtes libre, monsieur Winsclave. Bagufunguye wa musore. Nta bufasha ngusabye. J'ai ma méthode. Ubashe gucika utimba mfite uburyo bwangereka. Kira gutyo. Fata n'amafaranga na passport ye. Passport buriya ni gusora mu gihugu agishacho. Aba bagarutse hakuno. Bacari abajinga mu bakurikire hakuno. Hey, do. Mubashake. Cyane mubashake se. Cyewe kiraho. Wakubise. Cyo. Bisa nkaho bari bakiri hano. Hey. Fayo hakuno. Zakuno, cette imodoka. C'est ma voiture. Hey, imodoka ni yanje wa mukinga. Oya ngiye mfite uburyo bwanjye. Fire! Hey! Vas-y fonce. Ngaho twara tugende.
twara tugende kamodoka kora ibikiniriyo nakora rigo banza ngo gutumodoka kuno twa polisi taza no kumukurikira kinga bataza no kunkurikira shawe sasu cya shotgun cyaje sasu bakita rumena amabuye bimwe by'abasekirite kuri banke kimwe bakurasa bakakubomora ibatirivo ukukurasa bakajya guhanduramo igitoyi shika binjira imisozi sinkunze uburyo nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Ukoramo ibintu njyewe. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hari hashize igihe ntakubona mwana. Myaka 3. J'ai eu le temps de changer. Narahindutse rero. Nanize byinshi. Du genre qu'on apprend pas au collège suisse. Usuwisi bwaranyigishije nyine. Hakuno. Gukora kuri feri wapi? Gukora kuri feri wapi? Ha. Beaucoup ta méthode. Sije nakubwiye ngo sinakunze uburyo ukoramo ibintu handi imodoka sinzi kwayikata. Wiruka gutya. Nawe ni wahindutse. Ntago nahindutse ariko nagerageje. Uzana mutuntu tw'utumanye. Cyane abona ho imbere ye. Gasani. Abona ho kandi nta feri afite. Fungisha imodoka. Feri yame. Hey. Modoka ifungisha feri yame ikata ku ruhande. Shewe. Adevinziraho gato. Chawe imbere ya wowo. Gwe. Hey. Jamais content, hein. Ntago yishimye. Reba mu kigo ibyo reba. Kujyana bahura na hiyasi mini bisi. Gwe. Kirenga umuhanda. Kigoryi kirenga umuhanda. Yesu Kristo. Hey. Inkuba yambaye ikanzu. Siko numva mfite ibitotsi ubusurozi. J'ai le pied coincé. Kirenge cyanjye cyafashwe mano. Reste pas là. Wigumano rarigo wegenda. Hakuno. Yakamyo yaho. Menya niyo yataye umuhanda. Dore umuhanda ukuntu uri kubyina ho yaje. Kandi baguye mu ikonero naho itarebe imbere yabo. Gwe. Yari bambaye habura rimwe ritanga abiri. Merci. Akoze mwana. Akoze G. Tu diras à Nerio que j'ai passé l'âge que tu me ramènes à la maison. Genda ubwire Nerio ngo ndakuze ku buryo atari umuntu ukiza kungura ngo ngaruke mu rugo. Siko yapfuye wa mwana we. Yari yanakamenye ko Nerio yapfuye. Depuis quelques mois du ibitaro byitiriwe Mutagatifu Yohana biri muri Hong Kong. Un malaise qui aurait provoqué la chute du milliardaire dans l'eau. Ikindi cyabaye. Usoro ubwo namwe murabyumva nk'umuntu mukuru. La maladie de son fondateur. Gahunda ni ukuza mu bitaro. Nimba yapfushije umubyeyi.
Monsieur Winch? Monsieur Winch. Entrez. Injira naribi. Entrez. Injira naribi. Au nom de cet hôpital et en tant Izina ry'ibi bitaro. je tenais à vous présenter Nk'umuyobozi mes wabyo. plus sincères condoléances. Ni ukuri tubahaye kondoleanse mwihangane mwabuze umuntu. Avant l'incinération de votre père, Mbere yuko muzehe wawe une nouvelle autopsie. tumuzana hano njye nakoze autopsy. Plus poussée. Nakoze autopsy. Étant donné que vous êtes sa seule famille, Kubera ko ari we munyamuryango wenyine usigaye. l'unique Ndaza kubwiriza kopi y'ibyavuye muri iyo autopsy rero. à vous de décider Ni wowe uri bufate de umwanzuro. le rendre public. Nimba uri bubishyire hanze cyangwa ntubishyire hanze. Hakuno. Sorry. J'ai Hidalgo. peur de connaître votre père. C'était un homme Siko twari tuziranye. généreux donateur. Ndetse yari umugabo w'umunyabuntu utanga ugira ubuntu. Usibye kukugirira Hérite de ubuntu. 20 milliards. T'as pas compris. Ugiye kuzungura miliyari 20 z'idolari. Ibyo bintu urabyumva? Tu dois comprendre, Imitungo ihagaze miliyari 20 z'idolari. le destin auquel tu es voué prédomine. Wa mwana ibizaba biragutegereje atangiye kwibuka umunsi umwe. Devenir comme vous. Nje ntabwo nshaka guhinduka nkawe ariko. Tout le monde a peur de vous. Wowe utera abantu ubwoba barakwanga. C'est pour ça que vous êtes seul. Niyo mpamvu uba uri wenyine. La solitude est la rançon du pouvoir. Wa mwana we kuba uri wenyine nicyo giciro wishyurira kugira imbaraga. Je ne suis pas vraiment seul. Ariko ntabwo ndi njyenyine kuko ndagufite muhungu wanjye. Je peux transmettre, ça c'est important. Ibyo njye nzabiguhereza. Ni wa mwana bakimwadopta. Amafaranga. Toujours l'argent. Se te kuba wumva ari amafaranga. Oya ntabwo ari cyo nshatse kuvuga. Tu vois ce couteau? Urabona iki cyuma? Il ne vaut rien. Quelques dollars. Iki cyuma kiguza amadolari make cyane pe. C'est ce que j'ai de plus précieux. Ariko nicyo kintu cy'agaciro njye ntunze nzi. Mon père buvait comme un trou. Data yari yanyweye yasinze. Ma mère et moi. Yajyaga akunda gukubita mama. Akenshi. 13 ans. Mfite imyaka Allé 13. secrètement chez l'épicier du village. Nagiye mu ibanga muri boucherie yo muri quartier. C'est ce dont je rêvais. Quand il a recommencé, j'ai menacé. Zana icyuma ubwo yageragezaga kuntera ubwoba. Narakimutunze ndamubwira ngo tureke twenyine uve hano ugenda. Il a eu peur de moi. Nibwo bwa mbere papa Ne yantiye. mentez pas que je ferais ce que je disais. Yarabonaga ko ibyo mubwiye nabikora ndi seriye nanamwica. Yarabibonaga. Il y a ce que la vie t'a donné et ce que tu en fais. Cyo ni cy'ubuzima buguha rero. Les deux forces Hari imbaraga ebyiri. qui font ce que tu es. Imbaraga zikugira icyo uri cyo. N'imbaraga zikugira uwo uri we. Angisha icyuma arakimuhereza. Fata icyo cyuma ndakiguha warwana. Ni icyawe. Sinyigwaye. Ese yizira imbari. Muzehe yapfuye tugarutse uyu munsi. Uyu munsi nsobanura iyo filime se sibwo bari kwikina. Ntabwo irasohoka nisohoka nzababwira. Hey, we kigoryi kimenyere kuri mu mahanga ava basigaye bakibyutse. Mwaramutse nyakubahwa. Mubare ko mbabyukije muri iki gitondo. Vous êtes? Je m'appelle Gauthier, monsieur. Banyita gusiye L'homme nyakubahwa. de feu votre père. Nari umukozi wa papa wawe. Sincère condoléance. Kambanze baye condoléance. Monsieur Freddy vous a déposé cette nuit. Vous étiez, semble-t-il, très fatigué. Baraye bakugejeje hano unaniwe nijoro urugendo. Nta gushidikanya rumeze. L'alcool, Gauthier. Iriya ni byeri gutsiye we. Chupa nyine. Chupa ni icupa kandi. La liberté de faire nettoyer vos habits par la femme de chambre. Mais pour ce qui est du Nagiye truc, kumeshesha imyenda yawe. qu'il ne soit irrécupérable. Ariko hari yari ishaje muri yo cyane cyane nka box. Oh, j'aurais... Ye ari no kugurana. Il y a un léger clapot ce matin. Nakabaye nakubwiye uyu munsi hari gahunda y'akazi. Uriya bimenya ariho secrétaire wa papa wiwe we. Je crois qu'il est... Mbere so twari tugeze ya. Korski, 42 ans. Afite imyaka 42 aturuka Georgia. Monsieur Korski a fait fortune dans le commerce. Afite nawe Corporation icuruza intwaro. De diversifier ses actifs. Imyaka mike ishize nawe yagiye yivanga muri iki kibuga. Afite Leo Estate Bank. Exact de sa fortune, mais tout le monde sait. Nta muntu uzigatunze amafaranga angana iki ariko nyine aratunze. Imyaka 3 ishize. Tentative d'empoisonnement dont il a réchappé. Hari umuntu wagerageje kuroga uwo mugabo. Gauthier. Qu'il a laissé marquer à vie, monsieur.
gutsesha aravuga Toujours aussi pointu. buri gihe uba uvuga gutyo cyangwa niko kazi nizerega mu ishuri nibyo nize superieur hakuno mwana afite ubwato se yamusigiye. Des rumeurs font état d'un mystérieux Inde ni Lalgo autre que le fils adoptif du célèbre milliardaire. umwana badopse ugiye kuzungura amamiliyari kampani ihagaze hafi miliyari 20 z'idolari. Nyumva mwana ndaza kumuhamagara naribi ndaza gushaka uburyo sawa. Yego ndabizi Jose. Yego Écoutez, je vous promets que... nyumva mwana ndagusezeranya baramukupa oshi genda kigori gibo hakuno ebe Kigali we naramutse Mr. Meyer waramutse ese wumvishije ngo umuntu ugiye kuzugura business ari hano yageze mu nama ahubwo mureke mbabwire Mr. Winch iteka yarasaga kunginga ibintu akabisobanura mu buryo bugaragara none ngo umuntu ugiye kumuzungura ni umwana yadopse niko yabisize sibyo hari impamvu se nyine ndavuga uyu mwana w'umuhungu hari utazwi akaza akavuga ngo agiye kuzungura kampani ya gatanu ihenze ku isi. Monsieur Wallenberg Nerio a toujours voulu garder ses murabizi ko iteka Nerio buri gihe yagiraga ibanga. Uyu mugabo se twigeze duhura na mbere we mwari mwarahuye wapi ntitwari twarahuye. En conclusion, personne mu magambo make musore nta muntu ukuza ikimenyetso kiri kari wowe kuko cyo urakeka turi ibigori gishaka batangiye guca imitungo tugeretse tumenye icyo tugiye gukora mureba Monsieur Kwan siko bakwita yego William Kwan. Admirais votre parcours universitaire, Princeton, Harvard. Nerio yakundaga uburyo wizemo muri kaminuza wize Harvard umenya mama wawe atewe shema nawe sha. Uracyazirika cravate yawe mu gitondo ugacekinga ipfundo ko rifunze fresh. Nerio yarabimbwiye. Nerio m'a parlé de chacun d'entre vous. Ndetse Nerio yambwiye buri umwe muri mwese mu bari hano. Unyizere rero. Nerio avait prévu vos réactions. Peu de temps après mon adoption, il a transféré la totalité de ses parts dans une anstalt basée au Liechtenstein. Nibwo yaje kunyohereza muri Liechtenstein. Pouvez-vous expliquer à nos amis? Oui, Mr. Wallenberg. Wabisobanura inshuti zawe ukorana. Eh bien, les parts sont au portée. Imigabane ya Nerio rero. Autrement dit, c'est celui qui possède physiquement ses parts qui est le propriétaire. Nyine nk'umuntu ufite imigabane myinshi ya Nerio. De cette façon, la société peut être transmise. Ubwo na société kuko Nerio ari we wari ufite imigabane myinshi. De succession. Nta kindi nta n'imisoro atanze kuko ari ufite imigabane myinshi. Uyu mwana niwe ugiye guhita yizungura. Imigabane yose ahita yitsindira. Très précisément. 10% by'iyo migabane. Qui se trouve dans un lieu que je suis le seul à connaître. Muri iyo migabane hari 10% ritsimbyano ngenzi genye no wapeke. Sicyo kimenyetso mwari mukeneye. Maintenant si vous voulez toujours contacter vos avocats. Nimara kuzana iyo migabane nkaza nkayishyira ku yindi iyo migabane 10 mwabuze mutazi ngibahe yahishe ninje genye no zanira. Cyo ni ikimenyetso gifatika kari uko yayimpaye. Je n'ai surtout pas. Nimba mutabyizera muhamagara abavoka banyu baze tuburane mwabaginga. Mwana navuganye na Penny Winkle. Il n'y a aucune chance d'obtenir un rendez-vous avec l'héritier. Nta bundi buryo ngo rendez-vous yaboneka mu cyumweru gitaha. Cyumweru gitaha. Votre objectif n'est tout de même pas de diriger le groupe. Je n'ai qu'un seul objectif. Ngiye mfite intumbero imwe yonyine. Découvrir qui a tué Nerio Winch. Shaka umuntu wishe Nerio Winch. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, sa mort reste accidentelle. Kugeza hari umuntu ugaragaje ko urupfu rwe rutari impanuka. Niko byizera siko bwari impanuka. Je crois que quelqu'un a décidé de prendre le contrôle du groupe par tous les moyens. Ahubwo ngenda cyeka umuntu washaka kwigarurira iyi groupe ko byagenda uko ariko kose aka kazi. Monsieur Winch? Monsieur Winch. Je suis désolé, mais il faut absolument que je vous parle. Nukuri kw'Imana nagira ngo tuganire ariko basi sorry condoléance. Fajya bahita bamwica. Hey. Bahita bamwica. Meyera cinjira kivuga ati tuvugane bahita bamwica. Kumena hakuno bona umwicanya araminutse. Bona umwicanya araminutse. Rebe kurikira. Hey. Kurikira ibyo kurikira. Kurikira. Mwicanya aramubura. Yi. Hey. Shira nyuma ye. Shawe. Shawe. That's it. Mufata.
Monsieur Winch, je vous prie de mumbabarire boss, mumbabarire kumbe n'umusika Stefan Malkas ninjye ushinzwe umutekano mani ndani harimo umwicanyi kumena urugi asama umukecuru. Pourriez-vous m'expliquer à quoi vous jouez? Mwambwira ibiri kujya mbere hano. Miss Pennywinkle. Utubabarire Miss Pennywinkle we. La fameuse Miss Pennywinkle. Cyamamare ka Pennywinkle. Monsieur Winch. Byiza gura nawe Winch, reka nisoreze ibyanjye mu mahoro. Alexander Meyer yakoraga mu kanama muri departement ishinzwe finance. Ndabivuga ngo iki mu kinyarwanda we. Travaillait. Il m'avait laissé un message ce matin, très nerveux. Yari yasize message mu gitondo. Savoir si cette histoire d'héritier était vraie. Ngo yashakaga kumenya nimba inkuru yishe inyuma y'umuntu ugiye kuzungura ari ukuri. Cela, Monsieur Winch. Ndakeka polisi batari buze kubikunda. Mr. Meyer. Je vous passe Monsieur Korski. Mr. Koliski ndamufite muvugane kuri telefone ya Meyer yarayitabye yumva Koliski wa undi basa nkabaho banga. Koliski. Oh, entre Meyer et ce voyou. Niki aho cyatuma Meyer ahura na kire kigoryi. Absolument. Koliski uyu munsi yari yansabye ngo duhure. Reka. Hey. Mwana isasu ajya muri company. Shares afitemo nka 40%. Umunsi mfitanye rendezvous n'uriya mugabo. Ngankurikiranya kubaho. Yaje hakuno kureba uwo mugabo. Basa nkaho bahanganye mu migabane mu makampani. Rapusio. Murekaze mwana, murekaze we. Dore gasura da. Mugwaneza Raymond Kota. Veuillez l'excuser. Babarire mwana. Mabari uriya mugabo. Travail bien fait. Iteka rikakora akazi ke. Tellement rare de nos jours. Cyane nk'uyu mukobwa muri kumwe wa mukobwa bari kumwe do. Wa mukobwa asize amutera urushinge bikarangira agiye muri gereza ari kumwe hano n'umugabo. Na Koliski bisa nka Koliski yari yamutumye. Yarebye ninja yahitabaye bagiye kuyifata ku ngufu kumbi kari agatego do. Divine. Namona. Prenante. Yarenze uriya mwana. Je vais racheter le groupe W. Ngiye kugura iriya groupe yanyu. Groupe W ngiye kuyigura. Ni W groupe. IMX. Niko bitekereza. IMX. Ça vous dit quelque chose? Urumva iryo zina aranguriza. Cyane nyine wararyumvise. Cyenge na nshora imari yanjye hirya no hino. Ubu tuvugana rero. Dufite imigabane ngahe? 6% du groupe W. Mfite imigabane 6% muri iriya groupe yanyu. Ce fonds d'investissement? Kandi urabizi ubwo nyine ugomba gushoramo ninde njye. Semaine je me porte acquéreur de toutes les actions. Muri migabane yose yacaracaraga ku isoko y'iriya groupe yanyu W narayiguraga. À qui les acheter? Ubu rero nzi uwo tugiye kujya tubona. Urakoze. Shimira Meyer aho. Vous êtes parfait. Wese uri intungane. La mort de Nerio a déstabilisé les marchés. Wenda urupfu rwa Nerio rwatumye isoko rivumbagatana. Alors aujourd'hui je passe à la vitesse supérieure. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye gushyiramo akantu k'akamanyeri. Dans exactement 20 minutes je vais annoncer mon OPA. Mu minota itarenze 20 ngiye gushyira mu cyamunara. Je vous l'annoncer de vive voix. Nagira ngo rero mbikwibwira amaso ku maso. Plus élégant. Urebe icyo Que wakora. trafic d'armes a apporté autant. Shasi narinzi ko imbunda ariko zibamo amafaranga angana gutya. On dit toujours que Bundi baravuga ngo le milliard est suspect. Gukora miliyari ya mbere ni ibintu bigorana leta ibiguhiga n'ibiki byose. Exactement. Icyumweru bibiri hero uyu munsi. Nzaba nyoboye iriya groupe yawe. Groupe W. Oubliera mes erreurs de jeunesse. Amakosa yanjye yo mu bwana. L'utilité que vous cherchez est des moyens plus efficaces. None urashaka gukosora amakosa yawe yo mu bwana yakosora muri. Et là vous pouvez. Niba ushaka gukosora amakosa yawe yo mu bwana wafashe izo miliyari 13 ukagenda ukazitanga muri UNICEF wa mugeni wumve. L'utilité que vous cherchez est des moyens plus efficaces. Donnez vos 13 milliards à l'UNICEF. Genda ufate izo donnez to 13 miliyari ya UNICEF. Zifata ugenda uzitange muri UNICEF wa mukinga. Jya gufasha abantu. Tout le monde oubliera vos erreurs. Karibwo buri muntu azibagirwa amakosa wakoze mu bwana bwawe. Un peu de chance on vous donnera même le prix Nobel de la paix. Ko wasanga nyuma na nyuma bazanagwa n'igihembo cya prix Nobel. Hey, ko wafashije abantu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? Kubera iki sundi nabikora? Je vais commencer par vous. Buri kintu n'igihe cyacyo ariko bwa mbere ndabanza kuri imigabane Rien, yawe. le capital. Uzi n'ikindi uri kwangiza igihe cyawe. Kuko ndacyafite 60% by'imigabane y'iriya J'ai kampani. entendu dire. Nkurikije ibyo numvishije. C'est approuvé. Ntabwo ibyo bintu wabigaragaza. Ibyo ntubigire ikibazo. Byo gusa. Ibyo byonyine. Hakuno. Kumbe ya ninja. Très doux, s'il vous plaît. Ndakwinginze ugende gake ya ninja isiza muri sauna massage.
Savimbi niwe ujya umbwira ngo uzi body to body, nimba body to body ari ibiki? Imifungo ye yashiriye. Rapide comme déjeuner. Ko musangiye vuba. Depuis mon passage en prison, j'ai un peu perdu l'appétit. Kuva najya muri gereza nabuze apeti. Prison? Wagiye muri gereza? Kandi niko kasize kamuteye ibishinge kamutega n'ibiyobyabwenge. Wakuniga nka Très jolie fille m'y envoyé. Hari umukobwa mwiza watumye bamfunga. Ni ibintu bisanzwe. Undi yamwogoshaga ubwanwa. Une nuit très agréable. Nyuma y'ijoro rya danje shana yise nanamubura. Sans souvenir dans mes poches. Ariko yansigiye akantu mu mufuka wanjye ntazibagirwa. Harabinogeje. Uwo mukobwa umuzi w'ikisi. Kandi n'uyu. Rien. Ntacyo tu sanza akorana na adversaire. Particularité. Gusa hari ikintu kimwe mwibukaho pe. Grande beauté sur la fesse gauche, je crois. N'akantu yari afite ku kinini cy'ibumoso. Je crois que je vais changer de masseur. Reka njye gushaka undi mu masero uza kumaso. Hakuno. Do. Yicano. Nisoma mbike wande. Déshabillez-vous, allongez-vous. Nawe kuramo imyenda uryame hasi ndaje nkumase nimba ubishaka mukinga. Ndaje kobwa co. Dokado. Rolls Royce. Que tu poses sur cette fille, Freddy? Uriya mukobwa umenyeriho ibintu byose bishoboka Freddy. Ufite umupampe witwa Freddy. Arrêtez, cette jeune femme a décidé d'appeler nyuma yuko afungishije un ami en lui indiquant l'endroit où j'étais détenu. Elle est peut-être tombée. Yabwiye n'abana aho bari bunsa. Amoureuse de vous. Hanyuma wabona yaragukunda. C'est parti du piège. Un piège pourquoi? Ebe. J'ai bien peur de le découvrir. Cyane n'umutego nari naraguteze ngo uzambone vuba cyangwa bitinze. Tuvuye aho ngaho tugaruke muri Croatia. Bereho imyaka 3. Bereho imyaka 3. Ebe. Wa mugabo wari warareze Nelio nani Lalgo yari yitabye Imana. Hakuno. Wa mwana bakuranye we yari yaragiye mu gisirikare afite utuntu tw'utunyenyeri tumumurikira ko nje wajyayo. Nakoye. Nta giti kigororwa gishaje ukigoroye urakivuna. Nje wapi rwose. Tu vois, ils ont touché à rien. Tani ibintu bitarahindutse mwana. Défends pas. Myaka 3 dusubira inyuma bimeze bitese musirikare rimatango. Hakuno. Tu finis quand? Dans 6 mois. Soje ryari mu mezi 6 ashize mwana nibwo nasoje kose. Hakuno. Wa mugabo wabarize yari yapfuye. Et les photos de la soirée chez Vlatko? Ici ya foto yo mu kirori cya Vlatko. C'est dans un autre album. Oya izindi ziri muri ya album y'icyatsi reka njye kuyizamo. Aribi samuka hejuru. Zikuranga amafoto yo mu kirori cya Vlatko. Ni Nerio. Nako ni Lalgo. Tunibi bahise Lalgo winch. The hair apparent. Shaka no kureba. Raka box kaguye kari mutuntu yaje anakiraga yinja gato kanzi ni Lalgo. Na wa mwana bamwadoptanye we yaje kuba umusirikare yaje gukorera igihugu. Me dire où il m'avait adopté. Ntago yigeze avuga ko yanyadopse. Aha niho mwankuye cyangwa Lalgo yarabibonye. Mfite uburenganzira bwo kubimenya hana. Aho bamwadopse. Rebe ajana ni Lalgo. Stonova Bele Gorumbise. Voljava usvojenoj deci uvidu njihova dosije. Abana badopse nta madosiye yabo tuba tugifite yaje kubaza amakuru. Dok sam put prešao. Naturutse kure mabuja. Budite ljubazna, pustite. Basi wankoreye faveri gato karika nkareba mu byandiko byanje ho gato. To mi znači za. Nukuri ni ingenzi kuri njyewe. Zakon je zakon. Itegeko ni itegeko ntago narirengaho wapi. Kandi ngo itegeko rirushibuye kuremera. Gatinze bahagaruka ninjoro. Nimba banyimye ibyandiko ku neza reka mbifate ku nabi si ibintu bisanzwe. Byo nabyo. Hakuno. Rebe. Maboko hejuru wa mujinga baramufata. Kora icyano. Feri ya mbere nuko bamutwaye. Ni imyaka 3 ishize.
aha Largo nani Neriyo yari akiriho none Neriyo yapfuye nabanje kujijinganya ngo nze kugufunguza ndangije nkugirira impuhwe wakoze ukuntu nyine uza gufunguza umuntu ugatanga amafaranga nk'ingwate ni amakuru meza cyane amabi J'ai passé la nuit à l'orphelinat. naje kumara ijoro hariya muri orphelinat jya muri archive migamo ibyandiko byawe narebye buri hamwe narebye ahantu hose pe nyuma y'uko wansize ariko nta byandiko byawe byari bihari Largo wabona hari ahandi bishobora kuba nabajije ibyandiko nta byari bihari mwana wapi mbabarire mwana Largo je suis désolé Largo Igifaransa kuntu nyuma Avez-vous lancé une OPA sur le groupe Winch? uravuga amakuru atanga izo komenti ku kibazo kiri muri Winch. J'avais une grande admiration pour Nerio Winch. jewe bundi uriya musore naramwemeraga Nerio Winch n'uriya musaza naramwemeraga ariko uyu munsi jewe kujya mu cyamunara jewe ikintu cyonyine nakwemera nuko basigarana izina ryabo hanyuma n'iki kintu ugiye gukora jewe kugura imigabane n'ibi buri kintu cyose gisirikira ku isoko kivuye muri iriya kampani ndakigura mwana uriya muginga ari gukabya. Oui, parce qu'avec le jeu de minorité de blocage, Korski je nicyo bita gukina nyine iyo umuntu akinnye natwe tuba tugomba gushaka uburyo tumuhagarika devenir un véritable poison. Je propose qu'on trouve un accord. C'est le plus raisonnable. Ngiye kubabwira ikintu cy'ingenzi twakora ariko ni icya danger. Non. Oya. Qu'est-ce que vous suggérez? Uragira ngo dukore iki rero? Une contre-OPA sur Korski. Tugiye gushaka uburyo icyamunara tuyihagarika. Ne demande rien, vous. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. C'était que Korski préparait un... Neriyo yari abizi ko Korski ari gupanga kugura iyi kampani ibyo yari abizi. Nous avons préparé notre défense. Twari dufite uburyo tuzagira gute tuzidefandamo tukirwanaho. La meilleure défense, c'était l'attaque. Sauf que vous allez vous twari tunabizi ko azatwataka à une société fantôme. none se ugiye kwataka société fantôme kampani iraho wajyaho ni umuzima igenda. L'actionnariat de la Kursk est réparti en une multitude. uriya mugabo yakwirakwije igihuha ku buryo iyi kampani igiye guhomba tukabura amafaranga bikarangira tugurishije imigabane agahita yigura kampani ikabiye gute. Entourage de Korski. niyo mpamvu tugomba kugira ikintu dukora rero. Pion qui est? je namushyizeho maneko wanjye maneko we ibyo ntabwo ari ngombwa. Le résultat compte. Résultat compte igisubizo kiri buve muri cyamakuru uwo mu maneko ari butuzane niyo ya ngombwa ibindi ntaribi. Le secret le mieux gardé de Korski. hakunaza kubereka. Et mon cher Kwan. Mensiye kwani nkuko ubibona. L'actionnariat de la Kursk n'est plus si opaque. uburyo uriya mugabo yaguzemo n'imigabane afite muri iyi kampani nabyo byari ikibazo. Acquis des options sur 19% des actions. Notre turacyafite muri imigabane 19% mu migabane ashaka kugurisha dufitemo 19. C'est une surprise totale. turamutse tuguze imigabane afite nibwo ibintu byose byaba bikemutse. Et une victoire écrasante. tukaba turamutsinze. Pardon Balmo. Vous savez que la loi oblige de faire savoir twese itegeko riba ritugonga. l'entreprise visée qu'elle fait l'objet d'une OPA. Korski a amplement le temps de trouver un parage. byanze bikunze uriya mugabo araza kubona uburyo dutsinda. L'OPA est lancée par un simple particulier. reka iriya migabane igurwa n'umuntu wikorera ku giti cye noneho mu izina rye nta mpamvu yo kugira ngo tuze kuvuga ko ari twe tuyiguze. Ils ne le verront pas venir. ntago bari buze kubibona biza. En vue de nez, j'estime cette opération à 3 milliards. uzi yuko iyo operasiyo yadusaba nka miliyari 3 ariko. Vous avez cette somme sur votre compte? ayo mafaranga urayafite kuri konti yawe? Moi non, mais... Oya njye ntayo mfite. Moi? Iki se? En tout cas, je les ai pas. njye nanjye ntayo nifite data. Les banques, là. none se banke zimaze ikira rigo. William, vous allez lui prêter cet argent. William ufite banke urabizi ugiye kutuguriza miliyari 3 z'idolari. Vous préférez que Korski nous mange tout cru? urashaka Korski turya turi bazima? we uri kunsaba miliyari 3 z'idolari we? 3 milliards à un gars 3 milliards sorti de nulle part, alors là vous rêvez. njye nyaguriza icyana nk'iki gice kikiza muri business kitaramenya na business reka barabe. Au moins l'assemblée générale. reka tubanze dutegereze inama rusange yo kuwa mbere. ntabwo dufite igihe kingana gutya ariko. Risque sans aucune garantie. izo risque nazo nafata ntafite garanti mutamaye garanti ngo menye ngo birasaba ko nyine mumbwiye muti nitutakwishyura bizahuriramo n'iki ngiki cyangwa iki. Et si à titre de garantie, je vous rapporte les parts de mon Anstalt, monsieur Kwan. ninguhereza nk'imigabane ihwanye n'izo miliyari 3 ukaba uyibitse hari icyo bigutwaye Mr. Kwan? Est-ce que ça vous irait? hari icyo byaba bigutwaye umwana iyo migabane arayikuraye?
bwatinze yurira akayijuguru De retour avec les pardons. yurira akayijuguru ndaza kugaruka mu masaha 28 ngarukanye imigabane. La situation, Largo. Sawa urakoze Largo. Ça vous voilà passer du statut ni wowe ugiye kudutabara n'ukuri iyi kesi twari tuguyemo bose baba bafitemo utugabane ariko duke uyu mwana niwe ufitemo imigabane myinshi kubera se yayimusigiye. Téléphone que vous a remis Miss Penny. Ako mpereza telefone Miss Pennywinkle yaguhaye turebe. On a vite fait de placer une balise dans ce genre d'engin. GPS yabihagije ngo bagutracking bamenye ahantu. Lerkin. Ndabona ntari bi akira. Akuno. Sécurité. Ntago biri buze koroha mwana ubanguka. Vous aimez les secrets comme votre père. Ese ukundi banga nka papa wawe cyangwa? Sorry. J'ai passé 20 ans à ses côtés sans jamais souffrir. Je namaze imyaka 20 ndi ruhande rwa papa wawe. Ntanazi kubaho pe. Papa agira ibanga musore. Tuvuye tugaruke New York. Imyaka 3 mbere yuko tugera uyu munsi. Narigo yarari hano. Nani Neriyo yarari hano. Se wallahi gari kwa mwadopse. Ni nk'imyaka 2. Se yari hano kureba. Abona cyara rigo cyari cyaje hakuno. Muri New York. Uretse. Munyangane ho gato munyengane. Mugabo yarabitse umwana mwibanga avuga ati ni wowe uzanzungura sha. Niko menye uyu tarabyaraga. Je t'écoute. Ndakumva, je t'écoute, mbwira. Moi icyuma nk'impano. Mon dossier de l'orphelinat, je le veux. Ibyandiko byanjye byo muri orphelinat ndabishaka. Byuvuga nabyo nzi wa mwana. Nagiye kuri orphelinat, nibwo yaravuye kuri orphelinat cyane. Nindabikubwiye. Byibagirwa ariko nagiye. Mon dossier c'est le seul qui manque. Ibyandiko byanjye nta byari bihari. nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. T'aurais dû m'en parler. Wakabaye wambashije warwana. Wakabaye wambashije. Ntukanshige. Rien voulu me dire. Wese ko ntacyo wambwiye. Winch, Largo. Uri Winch Largo. Fils. Uri umuhungu wanjye. D'importance. Nta kindi kirenze, nta kindi cy'ingenzi. Sorti au passé. Ahashize abari ahashize. Nta kindi cy'ingenzi. Ce dossier, c'est la seule chose qui m'a... Biriya byandiko nicyo kintu cyanjye cyonyine mfite. None warakijyanye. N'ibyandiko byanjye bivuga kuri byaho navuye. Ni amateka yanjye. Alors vous allez me le rendre. Uransubiza ibyo byandiko cyangwa? Uratekereza uri icyo warwana? Mon dossier. Ngiye nshaka ibyandiko byanjye. Dossier. Je veux mon dossier. Je n'ai pas. Ntabyo mfite. Je n'ai pas. N'insulte pas ton père. Kandi ntutuke ko warwana ntumenye. Vous n'êtes pas mon père. Ntago wigeze uba papa. C'est pas toi qui décides. Ubu ntago ari umwanzuro wawe ngo urawufata. Ntago ari ibintu ufata umwanzuro ngo ndisiko cyasi ndisiko warwana. Cyana kiva cyarakaye cyamenye ko bacyadopse. Mpereza ibyandiko byanje muze. Narabitwitse. Fana icyuma tera hakuno. Cherche-toi un autre héritier. Ubwo genda ushaka undi uzakuzungura rero. Kiyo nshinguke. Sinigeuze. Ebe. Munsi. Ngabo yapfuye. Shisheni.
umwana yaraje hakuno iyi filime witonze. Aje hamwe bamureze. Si Ossip était encore là, il t'aurait interdit d'écouter un truc pareil. Ebe. Message. Tu restes combien de temps? Message yanjye wayibonye uzamara n'igihe kingana iki? Il a déjà appelé il y a un quart d'heure. Freddy yahamagaye mu minota 15 ishize. Sano, hamwe bamureze mwibuke se we yarapfuye. We yarapfuye. J'ai récupéré des infos sur Naomi la copine. Hari amakuru ngufiteho kuri Naomi. Wa mukobwa kwa Kolisi. Impliqué à plusieurs reprises dans des affaires de guerre économique. Uriya mukobwa yivanga muri business mba kenshi. Et on sait pour qui elle travaille. Oui, pour l'argent. Akorera nde? Akorera amafaranga nta kindi. C'est sa maîtresse depuis un mois. Kolisi se. Bamaranye ukwezi kumwe. Elle a disparu depuis ce matin, Korski la cherche partout. Ariko muri iki gitondo yayisabura yamucitse. Nawe ntazana. Ibyo biza utese. J'ai toujours eu de bons informateurs. Jiteka morana abantu bama makuru Neriyo we. Kandi na Neriyo ni cyo yankundiye sori Laligo. Uyiteho mwana Laligo. À bien réfléchir, je crois que je ferai comme Nerio. Hakuno. Je sais, c'est idiot, mais j'imagine mes cendres s'envoler dans le vent. J'ai l'impression que je serai libre. Nari nzi ko ivu ry'umugabo wanjye nindi fata nkarisuka mu mazi nzaba mbohotse. Les trois dans une petite boîte. Muri kaka box kanzinya. Et moi, tu crois que je le serai encore libre? Ese urakeka ngiye nzaba numva mbohotse cyangwa? Toi Largo. Il a bien réussi son coup, lui, hein. Même mort. Byose yarabikemuye na nyuma yo gupfa aracyamfatira imyanzuro y'umugabo. Umve. Rwana hakuno. Va te coucher. Je t'ai fait ton lit. Jya mu cyumba ujye kuryama uburiri bwe buragutegereje mwana. Umve. Aje hano ni mukecuru vuye kuryamisha kiriya cyavuye ku kazi kibabwira kiti ngenda bazaniye imigabane ihwanye n'izo miliyari 3 bahita barufata umukecuru hano cyemwe karabaye mukecuru hey musara kirano bari kumutrakinga bari kumuhiga karabaye yebe ye kingurano sore bari kumutrakinga baramufite. Reba kuno Mastercard niyo bari guhiga Mastercard umwana yayisize Rarigari he Rarigari ye mukecuru ni wamureze très coopérative. Ugiye kwemera gukorana natwe sibyo mukecuru? Uwe Largo. Uwe Largo Rarigari he Rarigo ari he yandikiye mukecuru ati ngiye kwijwi uze kunsangayo. Hey nako ngiye kwijwi ndaje ngiye kukirwa ndaje ahubwo ati ngiye kukirwa ndaje mwana yafashe ubwato kare yanacomotse kare yiruka koko fast ebe ajan hey pause gake aje kukirwa.
baje ku kirwa binjira mu kirwa indani dore ikirwa do dore ikirwa do kirwamo indani harimo ikindi kirwa si umwana aha niho yabitse imigabane ni iki cyangwa sinzi. Les derniers mois n'ont quitté l'île en 1908. Umumonko wa nyuma wabaga hano yahavuye mu 1908 en 1908. Idéal pour se ressourcer. Niho hantu honyine bacikiye cya cyorezo cy'imbeba kigeze gutera ku isi. Yigeze kuhazana nande na Nerio. Hidalgo. Désormais, nous viendrons ici chaque année pendant un mois. Tuzajya tuza hano ku kwezi buri mwaka. Je t'y apprendrai ton futur métier. Nibwo nzajya nkwigisha ngo business zikorwa zite wa mwana we. Naku. Hey. Jano. Zeni bwa Jano afata ibyandiko. Ya migabane. Hari imigabane yatsimbye. Bari impapuro mpesha mwenda niko bazitari. Ya Jano. Kufre irafunguka. Kufre kumbi cyacuma yari yarasubije muze yari yarakigize gute? Yarakizanye. Nakoze Mr. Winch agifungura. Tayari. Wa musekirite ukoze ibintu tutacekaga. Vana miyo migabane neza neza uyimpereze ku neza. Vana icyuma. Tera ikigaba mu rutugu. Brett. Hey. Pour qui tu travailles? Ukorera ni. Wewe nkorera Mr. Winch we harundi se nkorera. Lâchez ce coton. Shira icyo cyuma hasi. Et moi je vous ai donné un ordre. Nakwajije shira icyuma hasi nyine. Ngiye sinagusubije. Je suppose que tous ces gens travaillent pour moi aussi. Narinzi ko nanjye abantu bankorera. Aba n'abakozi babizera. Vous touchez une prime de risque. Nizere kubwo. Ufite impamvu. Cyabaye. Bagabo. Bantu bapfa amafaranga we muretse kurasa. Muretse kurasa. Hey. Faya. Nasa hejuru. Ahita bacika, ahita bashabuka. Hey. Bashakaga kumutwara imigabane bakamwicara cika. Cika ibyo. Mwana afite kuntu atondagira ibikutagero n'inkende do. Hejuru y'inzu. Hejuru y'inzu mwana araciye. Baza hakuno. Maintenant on peut le tuer. Ubu noneho twarasingegera. Ugasani. Ubwo bamaze kubona ibyo bashakaga batubu noneho twarasa imbebo. Hey, mwana aracika. Mwana aracika. Vie yamwisigiriye imitungo bari gukomeza kuyimugigiraho. Musaza mwiyadoptiye kugera imbere atarajya kure baramufite. Baramufite. Hey. Baramufite. Tarajya kure. Baramufite karabaye. Haya. Je tukire. Chini iki byose. Rebe. Mwana baramufite. Mwana baramufite. Hey. Kira gutya. Cyana aranyerera. Yaraguyeyo. Aho u Rwanda ruherera. Aho u Rwanda ruherera isi yose ubundi ni u Rwanda. Ntago mwajyaga mwumva kera bavuga ngo u Rwanda rwiyo muraho se. Umwe naragiye Burayi ngo u Rwanda rwiyo muraho. He ubundi si ni u Rwanda. Rwanda ni isi ni isanzura ikigabo kimushyira muri tageti. Fire! Cyamwa isasu. Hey! Cyari igisekirite cye. None kiramurashe. Sasa icyo kigabo kiri gukorera nde? Ye nuko yahanutse. Shomeka amazi. Murashumenye umutima w'abawumenye. Kigabo gicaho. Kigabo gicaho. Kiturije.
Tu aurais dû écouter ton instinct, Largo. wa mwana wakawe wumvisha umutima nama wawe. Bien que quelqu'un tirait les ficelles. Wari ubizi yuko byanze kunze hari umuntu uri kugwatiriza ngo uze hano. Qui voulait que tu ailles chercher. Hari umuntu wagira ngo uze utware iyi migabane. Tangiye kumva ijwi rimubwira ryande rya Nerio. Rya Nerio. Et maintenant? Rero ukuntu ibintu bimeze. Qu'est-ce que tu comptes faire? Uri gupanga gukora iki? Umwana arakanguka ntago yapfuye. Yewe. Chewe. Mugabo ntago yapfuye. Gasane. Kabi karimenya ntambwe igira umushumba. Iryo joro yahise yicome ku bwato agaruke. Gusa imigabane yagiye kuzana barayimutwaye 10% ni imigabane myinshi bazi nko muri MTN wagwamo nk'10%. Hana garutse mu rugo wa mukecuru wabareze. Hana hey Hana we kujyana n'inzira gushya sanze ibintu biri gushya. Kecuru nimba ari Kecuru hakuno yanahwereye. Kecuru yahwereye. Nimba yapfuye. Ya mukecuru yanapfuye bitagenze neza. Mukecuru sa nkaho yapfuye. Yitabye Imana. Yarababaye nk'abajinga. Iyo bantwara shares basi bindi bakabireka. Kareka kwica n'uyu mukecuru wari wisaziye n'ubundi. Ko atari bumare kabiri. Yarababaye genda karamwishe mushinyado. Cyo bita umushinya. Ni ibintu bikurenga nyine ukabura ikintu wabikoraho. Sori imigabane barayitwaye. Mukecuru baramwishe. Sora abagambanya afite ni benshi. Byayereka umukobwa agambana. Bigera kuri se baramwica. Bigeze ku musekirite we wa kampani y'umusekirite wari waragambanye. Sinzi. Gusa hari ukuntu ubona ibintu nta kintu wabikora nyine ugahitamo kuvumira ugaceceka. Ukazika ndani ya moyoni. Kecuru yamurekeyemo aho n'ubundi aba ari ukubatwika ahiremo aribi. Gusa umusore nyine arabizi ko ahemukiwe agambaniwe. Arabizi. Kandi buriya ngo ukugambanira n'ukuzi n'ukurimo. Ikikurya ni ikikurimo. Comment ça a disparu? Il devait rentrer hier soir. Comment ça a disparu? Il devait rentrer. Shaka kuvuga iki ngo yabuze. Yakaba yaje ijoro ryashize. Sinabashije kumugeraho. Nta n'uwamenyana. Ibi ni imikino mwana je nari mbi. Iyi nama rusange tuyikansoringe tuyihagarike. Tushake nyine urwitwazo. Kugira ngo abanyamigabane bapanike. Sibyo Kowalski yashaka. Ariko n'ubundi ntacyo ufite cyo kubikoraho. Iyi kampani iri kwangirika ariko. We ibyo ndi gukora byose ndi kubikora mu nyungu za kampani. Je ntago ndi nkawe ufite inyungu ze bwite. Vous n'avez pas les épaules. Vous perdez votre sang-froid. Bisa nkaho ariko wabuze contrôle. Largo Winch est le seul moyen d'assurer la pérennité du Largo Winch niyo mahirwe yonyine kugira ngo turokoke. Icyo batazi nuko n'imigabane bayimwe ibyo wa musekirite. Et vous n'avez plus qu'à prier que l'héritier soit présent.
Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure chose qui puisse nous arriver. Votre Largo, Vinslav, s'est évadé d'une... mwari muzi ko Largo Vinslav se yacitse muri gereza yo muri Amerika y'Amajyepfo. Depuis ce matin, il fait l'objet d'un mandat. Bamushyizeho mandat de recherche mpuzamahanga. Ibyageze hano mu gitondo amakuru meza. Tugiye kumuhiga tumubone. Urakeka se uyu nguyu koko ngari buze gutabara kampani? Inama n'ubundi zabeje nk'uko twari twabipanze. Dufite amasaha 24 kugira dushaka igisubizo. Nimba yaracitse muri gereza sibyo ni ibiki? Kumba umusore deruka yahwereye. Bana murashi. Zdravo, Largo. Ngiye gukanguka muri aho Largo. Kusoni. Nabrini, ni ja tebe nisam napravila. Ntugire ikibazo sinakwibukaga. Tebe. Na kraju nisam obišla u zemaljsku kuglu. Jye sinigeze mera nkayo ngo ngende ndebe isi. Htjela sam ordinaciju od oca. Jyewe ubuganga nabwigiye kuri papa Marina. Predajem. Kobwa umenya barakuranye. Muri karitsiye aho yakuriye hindukira. Bamubomoye isasu ry'urutugu shaho. Vidite našu kraj puta. Byaraje niwe wakubonye. Ya tatuwaje bari kumushushanyaho nta jisho ririmo barishyirishijemo isasu do. Ne, on est lié sam. Cye ntago njya mpfa gutsindwa gutyo gusereka. Šta se desilo? Byagenze bite? Ništa se ne sjećam. Nta kintu na kimwe nibuka. Wapi? Kuko umusore nta kintu yibuka. Prosti. Babarira mwana. Babarire do. Ikibarongera bakigambanira. Cyonzi cyo. Kumbe hakuno do. Soma mbike n'umupampe. Shiraho telefone irasona. Non, monsieur Kwan, non. Oya mense Kwan. Sinzana ari ndabiyamye. Wa mupampe. Telefone yongera sona. Oui. Yego. Largo. Merci mon Dieu, merci. Merci mon Dieu, merci. Urakoze mana yanjye urakoze n'ukuri. Hakuno. Tu es où là? Uri hehe? Paradis. Ndi mu ijuru. Va falloir que je me sorte de là, Freddy. Gusuroza kuntwara umvane hano Freddy, sibyo? J'ai passé l'âge que je te ramène à la maison. Jinge nagukuze ku buryo buri gihe ntazajya nza kugutora. Hakuno. Ebe. Je viens avec vous. Ni ngombwa nje nawe tujyane se cyangwa? Laissez-moi faire, Gauthier. Ibi reka mbyikemure Gauthier. Kambyikemurire. Hey! Largo arashaka kugaruka. Hano kundi indi mijyi bayamamaza mu Samsung, Panasonic muba mubibonye. None mwe ndababwira ngo muzana amafaranga namamaze ko nkora guhera ku bihumbi nka magana ngahe katari menshi naragera mu mamiliyoni mwaza. C'est les bureaux du groupe en ce moment. Kumbi wa musekirite. Sinshaka ko bizarangira amaye nka Meyel. Largo est vivant. Largo ni muzima mujinga. Vous l'avez raté. Wamuhushije kumbi tayari. Uwo Largo yarazi katakiye niyo mugambanyi. Je peux vous dire où il est. Ariko nakubwira ahantu ari. Iki? Je ne comprends pas. Ntabwo ibyo bintu byumva. Je ne comprends pas. Largo m'a tout raconté. Wa mujinga Largo yambwiye byose umbwira gutyo. Siki. Ok, qu'est-ce que vous voulez? C'est urashaka iki? Nerio Winch est mort. Nerio Winch yarapfuye. Son fils est en cavale. Umwana we yari hanze ari kwiruka. Les carrières sont un peu bouchées. Carrière yanjye urumva iri kugaragara neza. Largo est le seul et unique atout qu'il me reste, le dernier. Et je compte bien m'en servir. Je mfite umupango uburyo uriya musore turi bumushyire hasi. Vous n'avez rien du tout. Ubuze uyu mwanda wa mujinga. Largo yapfuye witangira kunkina ibyo twapanze nge nawe urabizi uyu ni umugambanyi. C'est moi qui... Ndabizi kuko ninjye wamwiciye. Ndabizi nanjye. Une balle. Isasu rimwe. Tiré depuis un hélicoptère. Wamurashe uri muri kajugujugu, muri dans la mer, vous avez cru. Arangije agwa mu nyanja, ukeka ko yapfuye. Sibyo? Mais qui a bien pu me raconter tout ça? None se wa Mukaritasi urakeka ibyo nabyibwiye. Kuki uretse? Kandi koko niko byagenze. Je ne discute plus avec vous. Désormais c'est votre... Sinzigera nongera kuvugana nawe. Genda guhera uyu munsi uvugane na boss wawe. Je byanje nawe tube twikwamye. Hey! Kigo nimba gifite boss we. Debe. Hakuno.
ejo mu gitondo ni inama rusange y'aba board member abanyamigabane muri kampani bavuge bati kampani turayigurisha cyangwa iki hakuno rebe. Vous êtes attendu. Surtout ne faites pas de conneries. Ciao. Njya nibaza ngo hariya ababawunsa baba bahagaze ku ma night club cyangwa ku tubari agusatsa akagusangana nka pistori yayimaze iki yayikwaka byagenda bite. Porte la dernière touche à mon discours de demain, rien de tel que de s'imprégner des lieux, vous ne trouvez pas? Je ne suis pas un spécialiste des longs discours. Ne me jugez pas. Ntuncire imanza. Les apparences sont parfois trompeuses. Kenshi ko umuntu agaragara bishuka abandi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le groupe. Je nabikoze ku bwa groupe ibyo nakoze byose. Et si j'en crois ce que Marcus m'a expliqué, vous êtes kandi ni Marcus ari umuntu yakwizera. placé pour me faire la morale. Ntabwo ari wowe ubinyigisha ngo mwize. Nerio Winch, c'était dans l'intérêt du groupe. Ese no kwica Nerio Winch byari mu nyungu za groupe. Uriya musaza yari arwaye, arembye ari gupfa nawe urabizi. Ariko waramwishe ntiyiyishe. Je garde la maîtrise du timing. Igihe nagombaga kugikontororereka. Jamais je n'aurais laissé les rênes du groupe à un garçon comme Largo, un aventurier. Nta nubwo nasigiye groupe mu biganza by'ikigoryi nka kira cyana ngo nirarigo reka. Hey, c'est des drôles de méthodes. Buryo ukoramo ibintu biratangaje. Capable de succéder à Nerio Winch. Niba ari umuntu wazungura kampani ya Nerio Winch niki ahari. Mais il va falloir convaincre l'Assemblée Générale. Ariko uraza kubyumvisha inama rusange. Dernière carte grâce à laquelle je suis sûr de... Didi karita ya nyuma yo gukina kugira ngo mbe nsinze nsigaranye iturufu yanje. Oh, Monsieur Kaplan. None Mr. Kaplan. Kapironi we. Où est notre ami Largo? Nshuti yacu Largo irihe? Où est notre ami Largo irihe? Me téléphoner pour me dire où je dois aller le chercher. Ngaraza kumpamagara mbwira aho ndi bumusange. Combien? Beaucoup plus que ce que vous avez versé à votre espion chez Korski. Kurusha urama menshi kurusha y'umutasi wawe umwishyura. 0. Envoyez-moi un mail avec les plans détaillés de votre attaque contre le groupe de Korski. Wowe uze kumereza email y'uburyo kampani ya Korski turi buyata. Un jour, mu byumweru bibiri. En plaçant judicieusement mes petites économies, ninshora amafaranga yanjye nitonze. Je serai un homme riche. Ndabizi uzamfasha gukira. Sibyo mba umukire mbingagari. D'initié. Mu bucuruzi ubundi. Nerio aussi déteint sur vous. Menya sha kubera gukomeza kwikuba kuri Nario nawe waraje kumenya business. Nous allons faire. Turaza gukora igishoboka. Des hôtels avec Marcus. Wegenda ugume muri hotel ugumane na Marcus. Mu minota mikeya. Boîte mail le plan de notre OPA contre la Korsk. Korski ashobora kutangiza icyamunara. Vous n'aurez plus qu'à attendre le wowe uze gutegereza na Larga guhamagare hakuno. Tout sera fini. Mu masaha make biraza kuba birangiye. Bonne nuit, Monsieur Kaplan. Ijoro ryiza, Mr. Kaplan. Ijoro ryiza. Natangira icyamunara utugabana ari bushyire ku isoko tugure. Pas cette fois. Uyu muginga kuri inshuro ntagucike. Ntagucike. Wowe hakuno wari ufite agakeri k'ubururu k'umuryango umwe. Shani Breeze. Начавай твой друг дочь. Urabizi neza ko inshuti yawe iri buze kuza cyangwa Vidi. Singirias. Hey. Pratit ću se. А zašto? Da te vidim. Tuzongera kubonana ryari? Daj, ne pričaj gluposti. Ntukavuga ubugoryi ariko wa muginga. Nego... Genda. Ajde. Genda. Ubwo yifite agakeri k'ubururu k'umuryango umwe. Tutumodoka batwita udushani cyangwa utuburizi. Volkswagen bari tuvuga utwinshi. Sore hano indege yaje. Hari indege yaparitse. Filime witonze kantu ku kandi. Korski yaje hano. Uyu musore we yahamagaye karabaye. Umwanzi we runa nimero ya mbere. Mwana aha hantu niyo kwe. Aha niho iwacu ngiye. Amagambo wambwiye kuri telefone sinayizeye. Ariko n'ubundi byarangije. Njye sinagufasha ubundi njye ni ikintu urusimbi. Ndaguha agasopa. Njye nanga gutsindwa. Yaje hakuno. Sinzi ibyo yamweretse do. Numéro de Ferguson. Ibyo bintu biri muri office ya Ferguson. D'un instant à l'autre,
Votre groupe va passer sous le contrôle du groupe W. akanya kari ko kose ubwo groupe yawe ushobora gutwara iriya W. Rebe. Qui leur a donné ces informations? Niragwaye amakuru arwana. Naomi. Elle travaille pour Ferguson. Naomi reka korera Ferguson. Nimba ruzi ngo Naomi ni wakorera Naomi akorera Ferguson. Karabaye. Cham. Prebieta swallowed. Kigo ryuze kugikata umuhogo ni insanga kimbeshye. Pour ça qu'elle a disparu. Niyo mpamvu rega wamubuze. Si yabuze se. C'est Ferguson qui a tout organisé. Ferguson niyo yapanze ibintu byose. Elle qui a fait tuer Nerio. Ndetse ni nawe wicishije Nerio winci. Uriya mugore niwe wabeshe Meya kugira ngo agwereze amakuru yo muri groupe yacu. Arangije naramwicisha. Ibyo nugukabya. Ujya ahubwo nubwe. Vous poussez à nous attaquer. We washege kutwataka. Il fallait une menace pour m'obliger à aller chercher mes parts. Kugira ngo matirize njye kuzana imigabane yanje mu matiri. Méchant de l'histoire. Niwe mugabo mubi muri iyi nkuru. Mais l'histoire c'est Ferguson qui l'a écrit. Ariko menya ko iyo nkuru Ferguson ari we wayanditse uriya mugore wo muri company yacu. Hey! Prenons un verre. Ngwino tunywe. Savoir si vous êtes vraiment un joueur. Reka turebe nimba ko kuri umuntu uzi gukina urusimbisha. Sans cette menace, Ferguson ne pourra pas convaincre l'Assemblée Générale de lui laisser les pleins pouvoirs. Ndabizi ko uriya mugore ntago ari bubashe kumvisha inama rusange kari ukwiye kuyobora. M'occupe du reste. Ibindi gihe ndaza kubyita umenya neza ko atayumvishije kari buze kuyobora. Plutôt crever. Hey, ku murambo wanjye nimba napfuye wa mukinga. Vous allez tout perdre. Uraza guhomba ibintu byose. Ouais. Ok. Ce sera tout. Koko se biraba ari byose. Ramenez-moi à Hong Kong. Njyana Hong Kong. L'Assemblée Générale s'ouvre demain. Aho inama rusange igiye kubera izaba ejo saa 5 kandi igomba kuba nagezeyo. On est pareil, vous et moi. Njye nawe tumeze kimwe. Abanyamahanga babiri. Comme Ferguson nous méprise. Abantu nka Ferguson bakomeje kudufatirana. Abajinga. Ani isoni. Gatinze bahita bazamura iki? Akadege private jet. Avion privé. Tabayizamura ikirere. Wa mukobwa ukorera Ferguson do. Jano. C'est bien ce que vous vouliez. Mu madolari siyo washakaga se. J'aime bien les valeurs sûres. Je uri kubundi nkunda umutekano. Je vais vérifier. Hari ikibazo nyabaze. Baje no kumwishyura ibyo yakoze. De travailler avec une professionnelle comme vous. Byari byiza gukorana n'umuntu w'umuhanga nkawe mwana. Ne vous emballez surtout pas, Marc. Oui, kabyose Marcos, oui. Je suis bien au-dessus de vos moyens. Ntago we wangura. Kobwa ntago aba yizeza no kuyibarira. Ininja ku mafaranga aha. Mugira n'ibyo mukina nabyo. Hakuno. Debe. Margot. J'ai ouvert ta boîte mail, t'avais bien reçu le document. Nabonye email wampaye byari bihari. Vos potes ont adoré. Kiye kugaruka kandi ndazana n'abandi, okay? Où est-ce que je viens te chercher? Ndaza kugutora hehe rero. Ok. Ubwo reba. À tout à l'heure. Saa tuze kubonana bandikira address. Il m'attend. Rantegereje. Shiraho. Oui. Moi, j'ai placé le téléphone de Korski sur écoute. Téléphone yuriya mugabo maze igihe kinini narayitezeho. C'est justement avec cet appareil que Largo vient de vous appeler. Kandi narigo yaguhamagaza iyo telefone, sibyo? Itabyumva. C'est à 11h que démarre l'Assemblée Générale où va se... Sasa hakuno mu gitondo ni inama biteguye bose bitegereje ko inama igihe cy'inama kigera. Kiranageze kwanza nako. Abantu bose bategereje ko ingagara abanyamigabane binjira. Oui, c'est désormais une citadelle assiégée. Oui, Istanbul. É necessário sucessor urgente. L'Assemblée générale devra se résoudre à désigner le mystérieux héritier. Iyo nawe yegera parika. Hakuno. C'est bon, allez-y. Utuntu tw'udupasiporo. Uko yasohotse. Twabonye wa mupampa mutanga mubwirana ari batarajya kure. Hey! Batarajya kure do. Marcus umushinzwe umutekano wo muri W wanamugambaniye akamurasa ejo bundi. Sakuno.
Vous cherchez quelqu'un, peut-être? hari umuntu uri gushaka kiye bari kwirya imbere nacyo fungura butu yawe fungura sha si butu bashaka genda muri BMW Il ne doit pas être loin. ntabwo yaba ari kuri mukinga ubwo umwana yaciye igituri ndabizi ko bose bari kumiga nta muntu rero waza kumfasha gucika nkawe hasigaye iminota 25 nguze kugeraho inama iri buhere kujyana imodoka umushoferi wanjye araza kugutwara ugezeyo hey Il faut que je sois à Wyatt avant 11h. ngomba kugerayo saa 5 imodoka hakuno tayari ya ninja tayari Trop fatigué par le voyage? ntago unanijwe n'urugendo rw'indege se ni wowe uje kuntora Le chauffeur habituel a un peu abusé sur les somnifères. umushoferi usanzwe utwariye imodoka yanyweye arasinda Rolls Royce yanyweye ibinini byinshi arasinda Signe en bas à droite. ngasinya hasi iburyo C'est un contrat de mariage. Une ni reconnaissance. urupapuro rwo kugira ngo nawe dushyingiranwe Sens de date. wapi Ça fait cher la course. C'est mon tarif. jyayo niyo nkorera ariko Mais je crois que j'ai oublié la sécurité enfant. akeka se nibagiye gufungirana Plus umwana c'est ici. Michael Sarian Lui paiera pour te retrouver. ni mubwira ahantu uri araza kunyishyura neza ntabwo ibyo wabikora umukobwa arongera aramufasha umukobwa ashaba ari ku mukino Marcos J'ai quelque chose pour vous. hari ikintu ngufitiye 1m85, cheveux foncés. ikintu gifite fiti nk'esheshatu z'uburebure umusatsi w'umukara amaso y'icyatsi kuri Kulan Road mu gatsata yita katasubira mu gatsata mwana nta kindi kintu uri cyo usibye kuba uri Mais il y a que des types comme toi qui peuvent se permettre de mépriser l'argent. erega usibye abagabo nkawe niwe bakina n'amafaranga genza amafaranga icyo avuze nsinyira kumaya ayo mafaranga ariyo ngiye gukora ngo utware nkugezeyo cyangwa ugurishe ibihumbi 500 by'idolari Je cache quelqu'un depuis 3 jours dans la suite présidentielle. ngiye kugutwara muri presidential suit sha uragenda umeze neza ginga we Quand ce jeune homme m'a appelé hier soir, j'étais très sceptique. ubwo uyu mugabo yampamagaraga ejo Mais je nacitse peux umugongo reconnaître que son histoire semble... reka numve ko iyi nkuru yari irenze pe Voici son dossier de l'orphelinat. hano hari ibyandiko by'uyu mwana bamwadobye Années, le rapport entre Largo et son père adoptif Largo niwe wadobye uriya mwana ko considérablement dégradé. uyu mwana yari yarigize ikirara iminsi yashize Vous savez que Largo est recherché pour trafic de drogue. Largo yashakaga kwicuruza ibiyobyabwenge ibyo baranabimbwisha ibyo baranabimbwiye Quand il a découvert que Largo se droguait et qu'il trafiquait, ubwo winshi yumvaga ko uyu mwana acuruza ibiyobyabwenge Monsieur Winch a décidé de changer d'héritier. yahise afata umwanzuro wo guhindura umuntu azasigarana imitungo ye Et lui a confié ceci. uwo muntu yamuhaye ibi byandiko rero ya migabane hey! imigabane ya Zenkutfti Antslati iyo nayo hakuno irangira bamuhaye imodoka do byarangiye bamuhaye imodoka umukobwa akina n'amafaranga gusa ntajya akina n'iki kindi hey! menya kimusigiye nimba ari 500,000 nimba ari 5,000,000 mbonye sinzi hakuno yacaho hey! kwacaho hari undi wakurikiye uri muri Audi mwagiye muri Rolls Royce undi ari muri Audi kuri kiro ebe imagenda uyu ari magenda ni ikigoryi cyamukurikiye ni ikigoryi cyamukurikiye kata hakuno shawe hakuno karabaye hey! mubona arenga mubona minuka mushaka mwica atarageraho inama iri kubera hakuno ku kiraro do umusore ari ku kiraro kandagira imodoka atwaye imodoka nziza Rolls Royce ntabwo ari imodoka zitungwa n'aba ariyo wari wabona i Kigali hariyo uhazi rero mwisaza ngo mutunze amamodoka ayahe iyo mwari mwabona i Kigali Rolls Royce kuri kiro twaye Audi De la tristesse, oui. Mais n'agahinda ariko yego de la joie à perpétuer son travail. ibyishimo byo gukomeza akazi ke Respecter sa mémoire. no kubaha inzozi ze Aujourd'hui, uyu munsi partenaire, nshuti bavandimwe
abo duhanganye, abo dukorana, mureke dufata akanya ko kwibuka uyu mugabo Nelio Winchclave. Tout a commencé le 13 août. Byose byatangiye ku itariki 13 dans un petit village mu 1993 dans un petit village mu kadugudu gatoya muri Bosnia Herzegovina. Famille modeste. L'enfance yavukiye mu muryango usanzwe. Nelio Winch une enfance difficile. yari umwana urindi ijambo rye. Hakuno kumva icyo batazi mu mujyi. Geze hano kureba imbere. Ha! Kigaba cyakuri cyaro wavuyeyo. Kikirangara gato ahita co ko nakana kari supure bari aba banashaje bamaze n'igihe badakora n'umwitozo. Babarebe aba expert mu bintu by'umutekano ariko bamaze igihe badakora siporo banashaje. Za Rubaga impande na za Rukenyura ziba ziri mu kuntu. Hakuno rebe mwana co cawe hakuno bari ku kibuga cy'indege bari kubigenderamo bari kubagira za victime yinjira hakuno buretse kuwa gisozo mwana arirukanka jano abona yutonga iciye munsi y'ikiraro ku gatata ahita yijugunya hejuru kiriya nicyagera kirasanga yaminutse jano kiramubura Jamakasi ni igisekirite cyashatse kumwica n'ejo bundi kiramubura gikorana na Ferguson barashaka kwigarura kampani ya W Group. Kigwa rigiba kigisazi Gasani uyu yaramubuze. Amarembo yose muyafunge. Yego nyakubahwa amarembo yose bayafunge. Mwana ataza kubona uko yinjira hakuno muri kampani. Mwana aramutse abashije kugera muri kampani byibura ubwo ari ikintu yakora. Rebe filime witonze hakuno. Mwana iteyigira nkaje mu bagemuye amazi yo kunywa hakuno. Parika hakuno komeza ibikari. Jano ona gasuti kumukozi kumuseriveri ahita kicoka ahitamo ibyangwe. Ako nta muntu ucuruza amasuti ngo je nawe tuga mbane mwamamarize curuza ibyangwe ariko bya Billy Classic ako tuntu tw'udutaliyani. Nelio Winch yari umwe muri babaga bavutse ngo bazahindura isubundi. Hano baracyari kuganira amateka ye. Yinjiye muri presidential suit 4408 yinjiyemo hano. Iyi filime witonze. Hakuno une bouteille de vin. Icupa rya wayini sha. Je sais pas. Sinzi. Meilleur. Irenze le meilleur. Aba ariyo munzanira. Kaburi hano hejuru do. Kuri etage hejuru. Tayari. Wa mwana bakuranye. Umwe niriyo yabadoptanye. Gasani. Trop tard. Shawa kererewe ari gowe nawe no mugambanye tayari. Wapi? Ntago ndakerewe. Hako irebe. Regarde-moi. Irebe nanjye ndebe. Qui va vouloir de toi comme héritier? Qui? Ninde ari gukenera ko amubera umuzungura? Uri inzererezi. Ce groupe. Iyi groupe? Cet argent. Aya mafaranga, cet argent. Byose ni ibyanjye. Autant que toi. Nkuko nawe ari ibyawe. Ko byawe ni nako nanjye byawe byanjye. Toi qui a tout déclenché. Wundi niwe watangije ibi bintu tu. Wa munsi wo gusubiza ibintu. Tu me demandais de t'accompagner cette nuit. Ririya joro niwe ari kuba aransabye ngo nje nawe tujyane bajyaga kuri uruferi na gushaka ibyandiko byande bya Nelio Winch. J'ai ton dossier pendant des heures. Nashatse amasaha n'amasaha ndi gushaka ibyandiko byawe. Je savais que c'était important pour toi. Nari mbizi ko ari ingenzi kuri wowe.
Je ne l'ai pas trouvé. Mais en fouillant, je suis tombé sur bien... Lors de sa visite, Nerio Vinslav était reparti avec... Moi? Et toi, Largo. C'est parce qu'il savait qu'un jour il viendrait te rechercher qu'il a adopté 2 enfants. Joseph ne pouvait pas en avoir. On a fait cadeau d'un enfant. Toi, il t'a offert un destin. Je ne crois pas à la chance. Je ne crois pas au hasard. Je crois que chaque homme a son destin. Il me l'aurait dit. Toujours voulu tout décider. La mienne. Je n'aurais jamais dû savoir. Je voulais que Nerio comprenne qu'il ne dirigeait pas tout. Je l'ai menacé de tout révéler. Tout raconté à Ferguson. On a retrouvé, proposé beaucoup plus d'argent. Prendre la tête du groupe. Et me contenter de toucher mes dividendes. À l'intérieur. Tu comprendras que j'ai dit oui. Et pour la mort d'Anna, t'as dit oui aussi? Qu'est-ce que tu racontes? Kadari ka hana wa mama wabareze wa mukecuru mwibuke bamwishe abajinga uribye arababara yapfuye Golan sibyo washakaga se cyo ils l'ont tué bamwishe babaye shiri mu mandazi baramufata. Hey, pazi ovamo. Pa mwana, ja ću se pobrinem za pištolj. Giye kumwambura imbunda ye nawe itumukubita mu mutwe. Šta? Kuki? Ti je jasno što treba. Ibyo mvuze urabyumvisha mujinga we, mwari kumucira amasira mwambura imbunda. Cyawe. Hey, kigaba bamaze kumenya ko nakeza fire mu gatuza. Sasu mu gatuza baramuhaye kurasa uyu amasasu yashizemo. Fana icyuma buretse cya makasi. Muzehe urashaje kandi ushaje bupimpi. Kigabo hey, kigabo cyewe hakuno buretse bari kunenga barwana umuhenerezo ayiwe ibifu barabyuna ye kura amenyo cyuma ku ruhande icupa ry'inzoga ku mutwe hey, icupa ry'inzoga ku mutwe uretse akinigisha karuvati biranga ye bari kurwana hejuru kuri etage kuri rooftop. At the rooftop niho bari kurwanira.
uretse kura amenyo bayagira konkasi. Ton père aussi s'était battu. Chinga we. Uretse. Musore. Bari bamwirengeje afata kuri bishati. Tarabaye. Cyuma kitaragenda afata icyuma cye. Kigabo gitangira guca ibipesu by'ishati. Naca ibipesu yarahanuka tu. Ibipesu by'ishati cyaba. Eritanga biri ndapfuye garuka hejuru. Chewe. Kigabo hakuno. Tayari yamuteye cya cyuma kare mu cyico mu ngoto. Hamwe batera inka. Si umuvandimwe yabigendeyemo. Umuvandimwe umwenya yari yumvishe n'ibintu bakoze atari fresh. Isasu ry'agatuza iri ntiwarirokoka hafi n'umutima. Ntacyo mwana umusa. Sveye ureno. Ibintu byose bimeze neza mwana. Sveye. Byose bimeze neza tu. Hakuno. Gatinze yavuye arabanza yiyambika fresh. Cyari mu nzu imwe iri kuberamo n'inama. Guhamagara hano telefone mfiri gusonera hafi yi. Hamagara telefone. Kumbe hakuno roba aziritse. Wa mugabo mwibuke yaranamugambaniye twe twabonye amutanga va mwana umusa. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous voilà à un tournant de notre histoire. Uyu munsi tugiye guhindura amateka. Notre fondateur nous a quittés. Kubera ko notre fondateur nous a quittés. Uwadufashije waremye iyi company yavuye ku bintu yarapfuye. La réputation sulfureuse a lancé une opéra hostile contre. Amakampani menshi yatangiye kutugera amajanja ngo atugure. Les amis, il va falloir nous serrer les coudes et nous battre. Ariko tugomba kugumana tukarwana tugashoza intambara tukagumana. Qu'est-ce que vous voulez? Shaka iki? Winch nous a préparé une surprise qui, j'en suis certaine, va nous permettre d'assurer la. Waje muri control room. Mes chers amis. Il y a 27 ans de ça. Nerio Winch. Microphone zivaho. Tubonye arugera muri control room. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le groupe. Byose nabikoze mu nyungu za company. Dore ngo baramutamaza. Akarabaye. Ya video yaganiye n'umugabo. Kumba umugabo yari ari kumuri coding. Assassiner Nerio Winch. None se no kwica Nerio Winch byari mu nyungu za company. Uyo mugabo yari arwaye. Yari ari gupfa. Mais vous l'avez fait tuer. Ariko waramwishe. Ibintu byagombaga kuguma mu buryo. Nerio yari yarambwiye ko arwaye kanseri. Yari yarambwiye umuntu uzamuzungura. Ndavuga ngo ave mu kazi arambwiye ngo ntiyakavamo. Rero ntabwo nari gutuma company ijya mu biganza by'ikigoryi cy'icyana nka kiriya badopse tutanazi. Cyari ubusazi bwa Nerio ariko njye sinari kubwemera. Dore guseba. Dore kujama. Dore kujama muri rubanda. Tarajya kure barahura. To. J'ai ramené les parts comme convenu. Imigabane nk'uko twabyemeranyijwe ndayizanye. Voilà, que vous avez gagné. Ukoze neza Larigo uratsinze nari. Qu'est-ce que vous allez faire de cette victoire? Ako suraza kuyimaza iki? Imigabane uraza kuyimaza iki? Bagore namwe bagabo. Permettez-moi de vous présenter Mureke mbereke ugiye kuzungura Nerio Winch. Monsieur Largo Winch. Monsieur Largo Winch. Hakuno. Komera amashyi. Ntibamwemeraga. N'iki byose bisa nkaho urugamba umusore rurangije. Agaragaje ukuri. Ko ibintu bimeze.
ikindi cyabaye hakuno akoma yombi baramuhagurukiye bamwe respect adizavinga yabikoreye yabivuniki bashakaga ikampani bari benshi Kibura aratsinze atsinze uriya mugore Ferguson wakinaga imikino ya Danger hamya kubwo na filime yacu ntago irarangira we umusore bamukomeye amashyi n'iki byose Blanchi des accusations de trafic de drogue, la première décision du nouveau PDG a été de hakuwe kuba bamushinzaga gucuruza ibiyobyabwenge umuyobozi wa mbere w'iriya company avec Mikhail Korski afin que la Mikhail Korski et le groupe W urwango rwari hagati ya Korski company na W group rusa nkaho rwarangiye W reste à ce jour le plus grand. uyu nguyu bamusinye sheke ibihumbi nka 500 kugira ngo ahereze kiriya kigo ry'imodoka we yakifati ebe wa mukobwa kize gutya n'ubundi amafaranga nk'aya ngaya ntacyo yazakugezaho byandika arabica Vous allez pouvoir embarquer. ubu noneho twagenda madamu mukobwa ufashe ka gasheke shyira hano mu iva arya ni ivarisi ni ivarisi Vous auriez un timbre? mufite kashera Occupé de la poster? niyi posta nayiboherereza shyiramo hakuno Je vous conseille d'écrire votre nom au dos. mwese kutanditse izina ry'ubyohereje ahita acaho Largo winshi amwandikira aderese z'aho agiye ubundi tuve tugaruke hakuno nyuma y'igihe nyuma y'uko biriya bibaye aho nari urwana riri gukina iby'abana abana ariko nge umuntu wambwiye ngo impamvu ntakora ubukwe ngo nigeze kubukora kera mu by'abana narabyibagiwe we shyira amaboko hejuru mwirwa mwibaza ngo impamvu mudakira nyibabwire mwakinaga iby'abana n'abandi bagakina ari abapapa n'abamama ugakina uri indogobe ubahetse warangiza ngo ntagukira uzakira utese kinaga uri indogobe uhetse papa na mama do ntagukira ndagiye naribi urandeka ngende cyane hakuno abandi bakinaga iby'abana ari abakire batwaye imodoka abandi bagakina ari papa na mama wowe ugakina uri indogobe ubahetse warangiza ngo wararaburije bakwita nde Largo Vinci banyita Largo Vinci muri iryo zina ntiyajyaga ryema ugende wiyita mwana Largo Vinci we yo wamenya ko filime ari uko igenze ko filime ari uko igenze bahitaga Largo Vinci yarakemuye ibibazo byose ntabwo nayisubiranye kabiri yayo irahari nayo nzayibahereza next week sibyo dore muzikurikira coco bye bye bashaka kwamamaza nimero yanjye ni 078 022 4403 cyangwa 078 21 29 503 cyo kanyandikira kuri Instagram yanjye gaheza simba rimwe tugakora akazi sibyo byonyine muri kona ukuntu nimero zazicaho hasi muri kona pop up publicité z'abandi igihugu baba bagifite kambereke umuti bita extra care niko bawitarya usigare mureba nanjye ndaje duhure mu zindi ciao bye bye. umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije kwawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. umuzi w'ubuzima. nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima
mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe. aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa likide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diyabete n'izindi. banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. bahamagare cyangwa ubandikire. icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima.